lo uhlelo oluhle kakhulu. Ngiqale lapha la kunama workshop khona okucija osomabhizinisi abancane ukuthi bangenze njani ukuthi bayithuthukise. Kungidlaba umxhwele ukubona umama osemdala efundiswe ukwakha ukhamba. Fundiswa izolo namhlanje bese qedile ukulakha. Abaphekayo bepheka ngamabhodwe esiZulu kodwa benza ukudla kwisimangaliso besebenzisa ama-gas stoves. Siqhubekile ke sabona labo ama-exhibitors phecelezi abenza imibukiso yezinto abazenzayo, abatshali imbali, abantu abamnyama laphana kovi. Lokho kukhombisa ukuthi i-business fair ngempela eyabantu abafisa ukuthuthukisa impilo zabo ukuze bakwazi basebenze nabanye abantu bakhe amathuba omsebenzi.